Ikerketa lan honi esker jakin dugu Sito Miñankoren herrian ere bigarren aldiz edo auskalo zemagarren aldiz jotuko dutela, baina Euskal Herrian ze pasatzen da? Niña Koiote eta Txiko Tornadotarrak gehiagotan ikusiko alditugu Euskal estenatokietan ziur gara baiet. Baina izue, goazen arakatzera hemerotekan gauzatxo batzuk aurkitu ditugula. Me voy a lanzar a la piscina. Izan ere, erreferentziazko musika taldea, euskaraz abesten dutenak, euskarazko sorkuntzak badirudi Espainiako estatuan, harrera ona izan duela, baina zer nola ikusten dute hango kazetari edota Mad Cool bezalako festivaletako adituek? Hoy estáis aquí en Madrid, en el Mad Cool. Yo creo que eso es necesario, ¿no? No quedarse encerrado en casa y demostrar lo que haces por todos los lugares posibles, ¿no? Sí, la verdad es que no solo nos hemos movido en España, sino hemos estado con el último disco, hemos estado en Japón, en Estados Unidos, en Chile, en México, por todo el mundo. Y al final cantamos en euskera, ¿no? Que era normalmente... Pues no te esperas igual tan buena aceptación por ahí, pero bueno, estamos demostrando que el rock no entiende ni de idiomas, ni de fronteras y está guay. Yo creo que el euskera se merece viajar un poco también. Siempre lo he dicho, si muchas veces vamos a conciertos, a festivales, a ver a bandas que cantan en inglés y me voy a lanzar a la piscina, el 60 o el 70% de las veces la gente no sabe qué está escuchando y simplemente es la emoción de la música, ¿por qué no va a pasar también, en este caso con el euskera, ¿no? Bueno, ikusten duzue zer nolako ikusmoldea euskarari dagokiona, ezta? Zenbaitzuk aitortzen dutelako gaztelania soilik dakitela ingelesez ere ez dakitelako. Beraz, lasai, euskaraz sortzeagatik arazorik ez izan, ingelesez ekoitzitako ere ez baita ulertzen zenbaitzuren ikuspegitik. Tira, gaurko hemerotekako arakatze ikerketa honen helburua izan da, euskaraz sortuta mundu osoa zeharkatzeko erronka bakarrik ez arrakastaz zeharkatu dituztela. Dagoeneko 100 estenatoki milaka lagun egin dituzte honezkero, bidai agentzia bat antolatzeko moduko baliabideak badauzkate honezkero hauek, eta entzun duzuen Mexikoren ikutua bakarrik ez Japoniara joateare oso gustoko dute, eta aizue euskararekin mundu osora, aizue inolako konplexurik gabe eta harago joan da gainera, ez? Arrakasta hori lortzera noski baietz. Onaino, gaurko Ikil Doktorea.